Рашири иге пілдерішті юғанжыу адылба нева тевашшен теп хулынже пірлешіріш. Теваш патшалық юнер бүжейінже нева адыл жиранезен жінже кура выжылжа. Унда тевашшен режуралны халі пидір хулынже бұрнаган аллы ытла юнерже хучынат. Республика дулаждих ташсем кухуденде шубашкара нехшан хинженде хаваслырақ комылдуйынба келзе житраш. Сылдаве Чевашедрече вғарза келеген игибінде ширеме кемешула, аякриде шивықтыван зене Республика дулажнде бұрнаган паллыда мухтавлы ендішсене халалланы. Кужу ұжаша күнзенде Чевашен пүшлігі жүмінже халық кана жығырлары. Курава хучынаган кашни үнерче шағынжын чундан савыныне білдерчі. Адылба невана пәргі бербе шығындарыған куравран Алексей Зотиков корреспондент хабарлать. Пинде икшер херхи кеміршілгі ага уйхен пилі кеміржінже чуть күлі шинже хаяр хережу болны. Историне бол порлы шабы жуят пагене. Унда сваплы Александр Невский ерце браган шар Тевтон орденен рыцарезене аргатна. Шагже хааллаза перен ендеш Евгений Емельянов ядарлы вумбилик метрлы картины жерны. Нашыбах тыдыжу вырынже лартма балардашы. Картина Третьяков галереинжи куравада худшынны. Россия президентжебе православие тюргүн патриархиона пызык какпаны. Аякра болзанда чваш ене кашны шуллах килметр жат. Сендербери районинже нарад чакинже манын незілзен бұрынна, дед үнерже. Храм Михаила Архангела в селе Тагаева. В этом храме меня... Нарад чакинже Михаил Архангел чиргеве. Унда мана тене кертне. Унда хман незілзем тенге жынна. Вазем чиргюрех ишлене. Пинде дығыржар вадржи чемыршулда ман мына затем печешне. Келебыны вғадрах илзе духса перзе брахна. Евгений Емельянов картина зенже аваллық тенджи жерлейд. Самахран шыржул гаяла лартны мунжа, элекхи юман хапхазем, візене үнержен аслашы лартны. Шинезене лардас келмес манын, киви мана хамын незілзембе жығындарать, балардать Евгений Емельянов. Тыван давралық икселми выйғыват барать, чунағав ғаландарать, дед үнерже. Унын үшзене чваш халыге премыш худ курать. Хама уғыртынжене лекнебек туядып, илемніктінжене. Палагинде художник ежевал, юнереже бешлегенеше чатыр бапиде шығыны, сынарлық, куры, шын гужызем, шын әмәджізене вешлімна забарать. Театрда пірбектіксем нумай. Чваш енре кура вергелес шуғыш вуны жулкаяллах шуралына. Паллада пулдарулы ендерсен шулдалығы өмен кура бұжылны ағальмар. Пидер хулын адалановне чваш халықын мұқтавлы өвілі бекері сахалмар түбеғывны. Петербурга Петр Егоров, архитектор, автор ограды летнего сада. Вот Бичурин вечер за яланы организатор. Чамбада среки лежать, придешме адеребир. Сегодня мы стали свидетелями прекрасной выставки «Нева на Волжских берегах». Нева адыл жиранезем жинже куравра иге пілдерішлі юғанжы бірлешне. Шак бірлежу бере илемліх петада пуянлық па савындарать. Чывашсем пидерде Тыван республикана чабагаларашы эбе візімбе мұқтанадып. Чваш үнерзенжен чылайжы, пидерде үнер академиинже пілеуіліне. Презем чваш енегіліне, те презем академиинже ішлеме юлны. Шакна жуда илзе иге юғанжыва шиғындараган кібер, ширеплензе гына бымалыне, палар төш пұғынны зем. Эрнегларым Валли, Алексей Зотиков, Ирина Лампасова, Павел Ракитин.